Sitong lo report ke banan sa pangsi ni kacuro pajir lo bangso hinili kar benglong rak kado hobi pang ni bangso press meet ki pialong kang side ni mate la bangso long matelang lumpen la bangso tak ahok tadi kalang la bangso akimema kinoma mate ahok pet ma kalima la bangso putak nanti tunta kang side pangsi ni dia pangsi chuni lo la sini pini la bangso press meet ki do banggelang lo nili ke tangan ni tani di si patlang dulu setelah suatu patlang long ni di karbian long light ku isi bed long sekancer kasi nili ning cukup kelan mana kata kami news long dak klang kulo te kata kami labang so putar kata kami tu sini pu labang so putar ni kata kami karbian long arat atau empat pacini bang sini di dunia alam the bang ni di apang sini puji bang lahan lo nili bang so press media long bang ke corruption itu ke ong itu tuh karbian long isibet cok kali asia corruption do dewa pista ni lipini aprang si pini hini hormusi ni lipisi important biji pini abang lah lo isi bangke ni lagi pu aprangi bangke jitu tax gap entry tax gap amokha entry tax gap amokha long apang ni li uthot ni li anisida ni popela aku pini ni li labang so tak kipila lo je entry tax gate along ki room abake illegal do athe hola dagyong silang dam no kote 20 toka pen 10 toka 20 toka la sorry sip CCP ka yi hada la sorry sip bangke alang itu ene lagi kopi ko kancha la bange ahok pet ki room bangke haru ta enlo haru hini ta enlo mane long haru phota en la bange ni tum kado bere chini dum langtum ta ki pinang ong bulo te ini tum hormunga adora long selang tum ini tum kana gande rong rata tum sila da mangke tapi situnang ko la so gari bhara bang di bari tum cepat pleng lagi la so teng beli tuman do ko la so phansi ni alang tum ba tes gya tum bining kan mangke alang tum ko na gari ma langam pami bansi kem na athe ni la bang so gya tum illegal pu ni SDO civil on the complaint pi lo SDO civil tum ta ino magistrate bangsi inquiry damlo gorom pani damlo la pulo hada ke thenglo bang inquiry pen sakep la haya receipt si thenglo cho amasi la approve bang jawe amane inquiry pen sakep si do ko amasi la to tan nep no dalo aha pulo lagi aho a receipt mas andi cholo pulo te ko pulo la sila bangke ilitum thenglo abit yan long pen masi thenglo lo agen ador long sila an pulo talang tum hala sador bangke pleng lagi alang tum isi curung weglo la bangke lang tum illegal lo bangke litum dak heglong dak la bangke litum pudak melo la pen hini ni puthui bangke forwe long la bangke ni nahorjan pen gotom bosti pu khotkhoti na bang pet bypass lang puthak ni sini ninje tum athe hala so bypass ke non ke already alang tum compensation pielo atau ward ke bonai lo the compensation ki pielong ni sini hala so pen ta ning forfeit non dala dak tum theloi illegal silake nang claim re pini ili tum 6 schedule area polote 6 schedule arada tum jitu STH jitu karbi tum dak number do choseta alang tum han compensation pine polo seta karagaon lom nahorjan alom lapang so line alom dak number do chole popen dak number do chotum han compensation pipe arleng pharmacy pipe karbi tum ta sondolo nili bangso han pipe de lo nili da hadak nili objection nge seta karbi tum han ke sitha long amen dulu te laheno hem fulo sarvi long selang imen dulu pulo te $6 rona te kan ala tum hanta amor jada long ni polo ala tum hala ta pinangi da sini li bangke la so puthaka ala tum la bangke chokchi bu sini li udami la pen hini bangke laheno penangan tum bang han bangke long le kachi yor kachi nam dopi border ki ahok lo laki sita komani bang han bangke nan nam dun lo apota ba men chichen selang masi komani men pensi dokok lo hala so men phansi ki nam dun ge bang sel dit chitok alu dokok ta alam phan bangke poisa nang men pengke piuni athiala so potamen bina ke ko hala phansi a poisa pirongi sita sel dit along galang si asotto lo matelang amen chilarli pu cholo alang sotto lo alam phan piun sita alam phan bangke la bangke chokchi ku sia ku puthi pon last bang epilo ke bi ke plan atum jitu poisa ke chonlo atum phan bangke sel dit alu penchota aku payment pitire la sonda 2000 la pen hini bangke aku ke thong dola along lita kavi tinga apanda dak pide nili isi dak heklong lo lahai phange investigation nili non ta
laso putak ni di chini long pamina lang lapen sitha long ni di la bangke pini kali pinap dik sitani le phana so long le mangena paklang vek na lang latu athe ladak ni le theklong lo latum han ni tenan dum han arjulo latum nan than lo je mondo latum adhe kunan than ka chunam dum adhe kunan than lo ahem putumsi naipi pusi la bangke pinangan bangke ki putu seta ahem putum nan ki pi ulote koson besi ki pilo tar mane kota ala tum kiduk de atum ke ba ke thekhe tum bangke kota ni bichokya na khede lo nan klem pitha uchu toilo bote nil phana nan thak pon chomoy posi mondol lagi pu joine si la solong leke ahem putum ba sai jogdi si mondol phan ba belek anu kapre phan ke paklem anam skipi pola so kapre ka phan ke paklem anam ki pi along tangta alang bang se akikom ke gali hal along li ahem puve ka bang phan si akikom ji alang iklem di bang se akiong ni nang li la so ado comments long si lang pote la so si theklong pola ni la so gadget long si nang li lang pote la so si theklong lo lagi la se la so puta ke kopi posi la so si plan kok ma la so bang ke ni katali nom ka ado bong na la pe ako ke thom mangge ako isido la ke thom mangge la ke karano 17 February article ke paklan 17 February 2022 labang solong isi ke paklan do hala di laipen had di mapur ke damal dia long isi rijab do ada nahor janaria posikulo ada ke laso nahor janaria long la thekaro laso thekaro long si labang ke pidoro nahor janaria long si 173 long le ahem pudo da la bangke amen pandak gelang atu seta adak nombor pota nombor sob residence bunai riak theklor le koson se resident la bangke ini ki purun de binong la kan la ke jokta theklong prom la sotwar ke bas ke dunun theklong ni la ke reserve binong la ke DCR district council forest reserve ke seta pini la tum phan bangke pota bunai PC compensation phan la tum poisa lugi claim tante hula rong tum hem do thai we tum ke do forest tum han mangke baho konani sia department along le do tum hanke auction nami hal tum hanke ke baheri ji mane plum nami ada mangke eviction kuri dami hala tum hanke seta pini labangso forest heglor long resident di tum hanke kosonsi pota repi koson alignment se pota repi lage ke chokchi lage yaro office long do forest komasi forest under ma forest tum NOC ki pilong lema la bangke forest tum hana arjumi me do la sineli la hai buthak nili totally nili non isi pen isi tok bom la nili long isi pen isi non sinili tok bom ha Rajen Gogoi ta ho apen geda ke Nomita Gogoi ta ho la pen ke sapna deka ta ho la hai tum ngai along le kona lo nili halat anil phana pakla ni elang tu la pen isi bange thelong lo lada inot mondol office long ke klang ba bisesor doi mari pu along le kunat lo kedu hala so line long product along le pensi alam kan compensation ki pila hala so long le bang ni teglong wek na lang la pen lada pinangan do ospik terang asupu amenten rohit terang amenten pinangan na din ke rohit terang amendu la sikin nam pensi latum along le ki padoma komani along le pen ki thi pen tong ba komani along le pen ki en pen tong alang la bang so amen long people chipadoma labang so puthak bangke exposto long phanili EROP salong petpo apen nidi labang so exposto long wek na la apen jongsi alang letum halada alang long le binong polote alang long le adang ko ano kada kedo hala solong le dang ko ano kedo apen alang le hada ahem kopisi kedo la so bang nili chini long wek nai anti kenili ringtung teda athenili ta borjana long ke claim je ring piglo movement kwan leta nili border part ke nili se hola so ke border part ke nili se pachita ka hola so ta la nang bong pe nili theklong le muni tu men siga ke nang do uru la sila bangke ki chok chi ke nili arle ke thebang kupe seta mondol la pen SK tu mukha yaro ki satum da ke galti do ki chok chi do la tum athi SK mondol tum report de retike EM long le de EM long le lote mondol report jong si mission pulote EM to ke thangke CM to ke thangke do da EM CM do ke lasi ke chok che ke mondol office do pula sinili arni sital solam pulo la pen hini akoni li pulheng tu isilong ining ke jang athe ladak
corruption ki chulong lok bang people se corruption atum illegal ki rumah la tari tumi si chini dame ate tax atum pen jitu ilitum Karbi Anglong council tax atum officer atum la pen ha dagalang letum inside pami pen si bid ke bonai gari la bang so arret bonai jitu la bang so get arret bonai bangke je get along la bang so great entry gate pumati entry gate ke both side ani hi hopu pen Nagaland men punaki dulo te lahorian 39 বা 36 la enpo gorom pani pen aku golaghat pen bang actually ku pen ke dam diani sita la am ya lokulote one way entry pulote entry te yes enter pulote pini la so 20 টাকা pen 10 টাকা ke 1 crore 29 lakh 1 crore 49 lakh pon ana abit ke en ke lake chipleng pe 10 টাকা 20 টাকা ke rung pe la lopote la tum corruption pensi ke claim lo bang corruption pensi arera tengali ate neli la council pen ke paklang aton mas council pen ke paklang si volume 1 along 2015 edition along labang solong aret ke tokdo labang solong aret ke tokdo labang soret ke ladak clear ladak clear ke ate 10 টাকা 20 টাকা মানে আড়াই টন তে la 10 টাকা lo আড়াই টন pe la ko bisi thulo te labang ke 20 টাকা lo ako 6 ton me la bisi lo te labang ke 30 টাকা sen po ladak sposto tok dak non bangke jeneba hakatum le wan posta ijon pen 5 টাকা hakka ijon pen 5 টাকা pote gari along ke 1000 ke nahi arona belo la so along thak jon kon ijon 5 টাকা pencil la ten la son do la si la son lo pulote iritum aho hak bangke ala tum kimat haji bangke itum ke tax lo te choklo posi matha nai ala ke matha bangke san iri ke matha du mangela kali labang su Karbi Anglong ates get aphan angtan atum belek atum bangke thansai belek tum ili tum an Karbi Anglong atum ke lasone chuma tha la su hormu bang ki avide nei ili tum ta hok pe si Karbi Anglong ta chupriam nei pe Karbi Anglong a government nam ta la su bang si ili tum matha nai athi bang so get bang ke ili tum tax ke long nam pa hok lo sitame la so tuar aprang si bang ke hum kon gari se ani si cheleng ma la so 10 টাকা 20 টাকা enno pote kon pen ili tum la so get ador bonaite contractor atum jitu tender ke atum chelon chip pen la so 10 টাকা 20 টাকা pen rumun chichi mala son sabit bunai ni seta pini bangke la kali delo in saiseng sumse si 1 crore 29 lakh ko direct bit bunai lo ba 1 crore pa bit bunai lo la sombong chidang lo 1 crore 29 lakh le lo la son si la so hormu bunai la si la bangke in sai paminang dia la le tum tame la pen la bang solong ke